Inggih Om Swastiastu. Inggih pedaging nawega titiang majang ring pamiyarsa sareng sami sane mangkin titiang jagi maktayang punang carita Siwaratri sane ambil titiang saking geguritan Lubdake. Inggih pacang kawitin titiang. Kecerita dawage kuno Wentan juru boros rusik Parab ipun ilup adakang liat salah ngerasin hati Bawas bangras dengkak dengkek dan welas kayu morosin bojog langan kijang punika karyane sering anggen ipun ngupira pianak somang
nuju panggung ping pat belas dengan tepi itu puniki semangan dako ngalas dan wenten buron ke panggung lelasan dan wenten medal ngantos lingsir dan boleh buron rares ngungsi alas wayang derika wenten Telaga Asri tunjung nyane manca warna toyanen nir amalo duhur derika ipun maka sanjung laju
dadi wenten buron prapta lubdaka raris ngarenggang hiyane nyaluk wengi yen ngemulih cadang macan ngebog dewek aluh paling melang dini nginep raris gelis ipun ngerah genah pulang ring sising telaga punika tarubila agang mantik ilubdaka mongkot bila dicarangne ipun ngesing risampune nyaluk wengi
dakong arep tuhung manah nyane ngancan jejak Praden nyeriat ne akade janten sampun runtuh nungkang ayak ring tanah mangdo kiap tanemang ngodo daun bilone kapik-pik kasintungan ring dalaga ical raris kiat ipung merawat ring jroning manah salahipun maboros tangan welas asing lubdak keraris ngarengeng yen kenah ang jani solah dewek jelek pesan ngae sengsara satuwek mati sewatato uli jani
dharma dawun bila neka pulang ngantos bejo akeh gati marupa lingga kalor dan rasa semang ruput dedon gegesonan lubdaka raris gelis budal kapondok matalang inggih Om Santi 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 kirang langkung Kijang Nunas Pangapura.